twongeye kwasuhuza abakunzi ba Zoom TV 24 turi ku itariki ya mbere kwezi kwa gatandatu mwaka 2026 tugarutse muri studio kugira tubagezeho amakuru y'ibivugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane iby'urugamba muri Masisi mu bice bitandukanye bya Warikare, ariko turagaruka no mu gihugu cy'u Burundi turebe ihavugwa n'ibiki. Nitubura kugera ikisha ngo tumenye imyigaragambyo ihavugwa uko irimo itegurwa n'abarwanya ubutegetsi bwa IDPS na Felix Tshisekedi, ndetse turareba n'icyo uruhande rwa leta rurimo rukora. Ni ibintu byinshi birimo bitegurwa mu buryo butandukanye, byose turabigarukaho. Muri kumwe na Vincent Mugisha rero mu buryo kugira ngo tuzenguruke Kongo muri rusange tumenya ibihavugwa. Zoom TV 24. Kaduhere mu gace ka Masisi, gace bita Buhimba karimo imirwano ikomeye cyane hagati y'ubutegetsi bwa AFM 23, igisirikare kirwana kuri ruhande rwa AFM 23 kizwi nka Armée Révolutionnaire Congolaise. Barimo bahanganye cyane n'umutwe wa Zarendo ufatwa n'igisirikare cya leta, ku buryo bageze mu birometero 35 uva mu gice cya Rubaya ugana mu bice bya Masisi. Ni imirwano yahereye ejo ku mugoroba tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 saa moya z'umugoroba niho imirwano yari yubuye ku buryo bukomeye mu bice bya Buhimba, irakomeza igera mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Abaturage batandukanye uko bagiye batangariza ibinyamakuru bitandukanye, abagiye batubwira ko dufiteyo imboni zacu, batubwiraga yuko urugamba rukomeye kandi abaturage benshi b'abasivile bari kuhasiga ubuzima. Umuturage twavuganye mu masaha ya saa 7 saa 8 yatubwiraga yuko nibura abaturage b'abasivile bagera muri 4 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi benshi bakomeretse, abandi bakuye mu byabo na bombe ndetse n'amasasu bumvaga mu bihe bitandukanye. Bari gushaka aho bahungira kugira ngo barebe ko bakisha mu bihe bitandukanye, cyane ko babona yaba ari AFM 23 yaba ari uruhande rwa Zareno ndetse n'ingabo za FARDC bakomeje gukaza urugamba, kandi ubona yuko bakomeza kubona n'ibikoresho biturutse impande n'impande. Imirwano navuga ko muri Masisi yongereye imbaraga nyuma yuko umurwanyi bita General Autoproclamé Mutayomba bivugwa yuko yarashwe n'ingabo za AFM 23, nubwo hari ibinyamakuru bindi bitandukanye byaje bitangaza yuko atarashwe ngo ahita apfa, kuko yarashwe ku gituza, noneho yamara kuraswa hejuru y'ibere ku gituza cy'abagabo. Ubundi nubwo tuvuga ibere ntabwo abagabo bagira amabere, ariko bagira icyo bita igituza. Yarashweho amasasu abiri nk'uko bivugwa, ariko ajyanwa mu bice bitandukanye bya Beni kugira ngo yitabweho. Biza kurangira rero atavuwe bifatika. Leta ya Kinshasa ifata indege ariko buterevuga yuko ishobora kuba yaratiriwe no muri MONUSCO, bamujyana i Kinshasa kugira ngo bamubage iryo sasu ribashe kumuvamo. Si hano gusa hari imirwano, ahubwo no mu gace ka Warikare mu bice bya Kibate harimo imirwano n'ubundi hagati y'ihuriro rya AFM 23 ndetse n'uruhande rwa Wazarendo rufatanyije na FARDC. Amakuru twabonye nuko muri secteur ya Osobanyungu no mu bindi bice za Bushari, Mukoto, Wegera, za Kashebere ndetse no mu bindi bice byegeranye na Masisi, byo muri Masisi na za Kibati imirwano nako ikomeje gufata indi ntera. AFM 23 irifuza yuko yegeza kure abarwanyi bo muri Wazarano ndetse na FARDC kugira ngo ibashe nyirizina kubona uko yabasha guhagarara irinze ikirombe cya Rubaya, yegeje abarwanyi ba Wazarano ndetse na FARDC mu bice byinshi, ariko yabegeje kure. Ari amakuru yandi twabonye ko M23 kuba iri kurwana muri Masisi ikarwana no muri Warikare igamije kugira ngo irebe ko icunga kino kirombe cya Rubaya, cyane ko presiyo mpuzamahanga ishingiye kuri diplomasi Kongo, kuko iniho ishyize imbaraga cyane. Bagende babwira M23 ngo va mu bice runaka kugira ngo tubashe gusubira mu biganiro. M23 rero ikaba yarabikoze igira ngo isunike abarwanyi ba Zareno ndetse na FARDC bave za Masisi, bave za Warikare mu bice runaka, ibona uko iporoteje nibura nk'ibirometero 50 ikirombe cya Rubaya. N'abantu babivuga baravuga bati igihe bayibwira ngo va mu bice ikaba yava mu ibyo bice biri kure ya Rubaya, noneho ikaba ati dore twerekanye ubushake bwa politiki bwo kuva mu bice bitandukanye, namwe nimugire ibyo muvamo, noneho tugire zone tampo hagiyemo ingabo z'umuryango mpuzamahanga. Ibyo byose ukabona ko ari strategie militaire, strategie de guerre bari gukoresha kugira ngo babone uko bigarurira ibice byinshi.
ibyo ni ibivugwa muri Kivu y'amajyaruguru ku byerekeranye n'urugamba, ariko Kivu y'amajyepfo naho haravugwa ibindi. Mu gace ka Nzibira ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwigambye yuko bwafashe kano gace bwagakuye mu maboko ya Wazalendo na FARDC, ariko abarwanyi mu 23 na twirwaneho baje kuvuguruza n'amakuru bavuga yuko Nzibira n'ubundi ikirimo ubutegetsi bwa AFCM 23 n'ingabo zabo. Ni byavuzwe mu bihe bitandukanye, ariko bikagaragara yuko ibiri gutangazwa n'uruhande rwa leta bidahura n'ukuri. Minembwe n'ubundi ubutegetsi bwa Alliance Fleuve Congo buragaragaza ko ruhande rwa leta, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zikomeza kugira nabi abaturage b'Umurenge ndetse na za Minembwe muri rusange. Byanatumye abanyamurenge bari muri Ireland bakora imyigaragambyo kugira ngo bamagane iyitwa ibikorwa bya jenoside, nk'uko bo babivuga bati ni ibikorwa bya jenoside bigize icyaha cya jenoside bikorerwa abanyamurenge. Washyiramo blockade humanitaire irimo mwabira bice bikorwa n'ingabo z'abarundi, umutwe wa FDL, umutwe wa Wazalendo, FARDC ndetse n'abacanshuro. Abanyamurenge bari mu Burayi ndetse no mu bindi bice bitandukanye bakabyerekana nk'ibikorwa bigize icyaha cya jenoside. Ibyo nabyo wabihuza n'umwana twabonye nimugoroba w'umukobwa uri mu myaka 26 wafashwe na FARDC. Bamwe bagaragaza yuko ashobora kuba yari yashimuswe, abandi bakavuga ko ari umwana n'umuntu usanzwe yari afite ibibazo byo mu mutwe, noneho igihe yari arimo agenda n'ubundi yagize crise, FARDC bakamufata akavuga yuko bamwambuye twirwaneho. Ariko randi makuru nabonye nahawe n'umwe mu bantu bari hafi ya twirwaneho bambwiye ko uriya mwana ari muzima w'umukobwa, aho kuko yagiye mu murima agiye gusarura ibyo kurya, ibijumba, ibishyimbo ndetse n'ibindi, afatwa na FARDC. Noneho baramujyana batangaza yuko bamunyaze twirwaneho yamushimuse. Ibyo byose ni ibivugwa mwa bino bice, ariko wanareba ibihera kabona ko abanyamurenge batari bagira umutekano ufatika ku buryo babasha gucungira bene wabo umutekano ku buryo buhoraho. Ntabwo nava mwa kino gice cy'amajyepfo ya Kivu ntavuze kuri Yakutumba. Yakutumba ni General Topora Karame, nawe yitwa Ayamuri. Yakutumba n'umwe mu basirikare bazwi mwa kino gice cy'amajyepfo, muri Mwenga, muri Warungu, muri Karehe, muri Kabare ndetse no muri Fizi na Uvira. Bavuzwe cyane ko aribo uhagarariye itsinda rya Wazalendo. Igihe kinini mu byumweru hafi bijya kuba 2 byagiye bitangazwa yuko yishwe n'ingabo za M23 ndetse na twirwano bakoreshe drone, aho bavuga yuko drone ya M23 yarashe kuri coalition ya FARDC Iminembwe, noneho amabombe debris za bombe zikaza kumukomeretsa kwijosi agapfa. Ariko amakuru twaje kubona no kwizerwa nuko atapfuye, ahubwo ibikomere yagize bamujyanye za Baraka kumuvuza. Ubuvuzi rero bamuhaye butabaye ubuvuzi bwo kumukiza, ari ubwamworoherezaga. Noneho igisirikare cya FARDC gifata icyemezo cyo kumujyana mu Burundi, ubarwariye mu bitaro bita Tanganyika Hospital Care, niho arwariye nk'uko amakuru imboni zacu zitugezaho abivuga. Ibi rero biragaragaza umugambi muremure FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje gukorana mu kugirira nabi abaturage mwa bino bice, kuko urumva nabo barashe, yaba ari Mutayomba, yaba ari Yakutumba. FARDC iragaragaza ubushobozi ndetse n'imbaraga ikomeza gushyiramo ifatikanyije n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo batabare abo barashwe, noneho bongere bagaruke ku rugamba, cyane ushingiye ku cyo aba barwanyi bagiye bamarira Wazalendo ndetse n'uruhande rwa leta. Tukiri mu Burundi ntabwo twabura kuvuga ku rugendo rwakozwe na Minisitiri w'Ingabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kambondo Mwandiyafita, aho yagiye mu gihugu cy'u Burundi ahura na Minisitiri w'Ingabo w'igihugu cy'u Burundi Nijimbere Marie Chantal, bungurana ibitekerezo ku buryo bw'imikoranire iri hagati y'igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDL n'imitwe itandukanye ikorana na kino gisirikare. Bungurana ibitekerezo uburyo amasezerano yakomeza gutezwa imbere ndetse n'uburyo bakomeza gufatanya. Ibyo byose ni byagiye biganirwaho, nubwo ibiganiro nk'uko ibitangazamakuru by'u Burundi bigaragaza byabereye mu muhezo, ariko hari zimwe mu ngingo zikomeye zagiye hanze y'ibyo baganiriyeho, harimo kuvugurura amasezerano hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bikubiye mu cyo bise TAFOC,
bakaba baraganiriye uburyo bayavugurura, uburyo inzego z'iperereza z'igisirikare z'u Burundi zikorana n'igisirikare cya Kongo, ndetse hari abasipesiyalisite kabuhariwe aba-expert mu gisirikare cya Kongo n'aba-expert mu gisirikare cy'u Burundi, nabo bahuye bakora inama mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bige uko urugamba bakomeza kurutwara, bige intege nke bafite uko babasha kuzirwanya n'intege zifatika bazongerera imbaraga. Aho ngaho ni naho havuzwe ko umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe iperereza ni Lieutenant General Nduru yagiye mu gihugu cy'u Burundi, nawe ahurirayo n'umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni Jean-Luc Habyarimana, baraganira ndetse bungurana ibitekerezo uburyo bagiye gukorana na FDLR FACA ndetse n'indi mitwe itandukanye mu gukomeza guhangana na AFCM 23. Urugendo rwa Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi rwasize ubutegetsi bw'u Burundi cyane cyane mu gisirikare babonye miliyari 4 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, ishimwe ryahawe igisirikare cy'u Burundi. Iryo shimwe ritanzwe na Minisitiri w'Ingabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushimira abasirikare b'u Burundi uburyo bakomeje gufatikanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na AFCM 23. Ibivuga i Burundi ni byinshi, harimo ibyerekeranye n'amakimbirane ari hagati ya Ambasaderi Fred Ngoga ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi na Willy Nyamitwe, byerekeranye n'uko uyu mwambasaderi yagaragaje ko mu gihugu cy'u Burundi hari ivangura ry'amoko, ariko yaba Willy Nyamitwe yaba Gatoni yaba n'abandi batandukanye bakaba baramwamaganiye kure. Ubona yuko mu gihugu cy'u Burundi koko ibyo by'amoko bishobora kuba bihari, kuko abenshi banamugaragazaga nko mu bwoko bw'abatutsi bakamugaragaza ko ashaka kubuvugira. Ubona ko bishobora gufata indi ntera mu gihe ubutegetsi bwite bwa leta budafashe indi ntumbero yo kurangiza ibintu by'amacakubiri bishingiye ku moko. Nubwo itegeko nshinga rya Repubulika y'u Burundi ryemera amoko, ariko akenshi ubona ko kuyashyira imbere ndetse no kuyagira iturufu bishobora guteza ibibazo mu rwego rwa politiki. Tugaruke mu gihugu cya Kongo ku byerekeranye n'imyigaragambyo irimo iraba mu mujyi wa Kinshasa. Ni imyigaragambyo yahamagawe n'abarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo Martin Fayulu, harimo Denis Senga, harimo Moise Katumbi, harimo Denis Mukwege n'abandi benshi batandukanye bahuriye mu cyo bise Coalition 664 ni Coalition Constitution Article 64. Bavuga yuko bakoresha ubushake ndetse n'ubushobozi bafite mu kurwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira Tshisekedi abone manda ya gatatu. Aba bose banyepolitike bose bakavuga bati ntibishoboka yuko uyu munyepolitiki ubarirwa mu ishyaka rya UDPS aguma ku butegetsi ahinduye itegeko nshinga, kuko n'igihe yari ariho ntacyo yigeze atugezaho. Ati urebe uburasirazuba bwa Kongo bwabayemo intureka, bwabayemo intambara nyinshi byatumye Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ifatwa n'abarwanyi ba AFCM 23. Nka Martin Fayulu aravuga ngo igihe icyo ari cyo cyose Tshisekedi yahindura itegeko nshinga bizafavoriza balkanization, kuko igice cya Nord Kivu, igice cya Sud Kivu kizaba kitatoye. Ati ibyo rero iyo balkanization bizatuma ihabwa ishingiro kubera yuko habayeho referendum abo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru batatoye. Martin Fayulu nakavuga ati ibi biri gukorwa na Tshisekedi n'ubugambanyi. Ati twari tubifata nk'ubugambanyi kubera yuko ibyakozwe ni ukugambanira abanyagihugu, ni ugutera icyugazi ku banyagihugu kandi batarabonye ibyo bifuzaga, batarabonye iterambere n'ibindi bitandukanye. Ati ibyo byose rero Tshisekedi akwiye kureka guhindura itegeko nshinga, kuko kurihindura n'ibihe igihugu kirimo ni uguteza akaga. Martin Fayulu ariko yongeye ahamagarira abaturage ko badakwiye kureka abana bo ku itariki 3 ngo bajye ku mashuri, abacuruzi ngo bajye gucuruza, kuko badekara icyo bita Kinshasa ville morte. Nta muntu n'umwe ugaragaramo, nta gikorwa na kimwe gikorwa kugira ngo bakore imyigaragambyo bagaragaze yuko batishimiye ubutegetsi bwa Kinshasa, batishimiye icyifuzo cyiwe cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone manda ya gatatu. Imyigaragambyo babona ko yatangiye nko kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Nanone amabendera menshi y'ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS yatangiye kumanurwa, atwikwa, ndetse n'ibirango bya Tshisekedi mu bice bimwe na bimwe biri kugenda bikurwa ku mapankarite aho byari biri. Ubona yuko ari ibintu bishobora gufata indi ntera, ariko na polisi ubona nayo ko yiteguye. Ni imyigaragambyo ubona ko
polisi nayo yashyizwe mu muhanda ari nyinshi guhera ejo ku cyumweru n'uyu munsi wo kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri ko bazirwa bashyira polisi mu muhanda kugira ngo izakumire iyo myigaragambyo. Mu gihe andi mashyaka avuga ngo tuzakora imyigaragambyo ingana n'inshuro n'iminsi Tshisekedi ashigaje ku butegetsi. Nabonaga abazi imibare babarura yuko asigaje iminsi 1717, bivuga yuko ari hafi y'imyaka muri 34. Ati nabo bazakora imyigaragambyo ingana n'iyo minsi. Urumva ko bishobora guteza ikibazo rero mu gihe polisi yashaka kurangiza ino myigaragambyo mu buryo bw'imbaraga z'umurengera, ndetse ukabona n'abanyekongo nabo bazanye amanyama mugari mu Burundi bashatse kuzana imbaraga zirenze iz'umurengera bahangana n'abashinzwe umutekano. Reka tugaruke kuri Ebola ko ntabwo wavuga Kongo utavuze Ebola. Kongo, Sudani y'Amajyepfo ndetse na Uganda n'ubundi haracyavugwamo Ebola. Yenda kamere ku byamaze kuvugwa na Macron yuko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaganiriye na perezida Felix Tshisekedi ku byerekeranye n'indwara ya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo abaturage bafashwe. Emmanuel Macron amaze kubitangaza avuga yuko yaganiriye na mugenzi we perezida Felix Tshisekedi ku byerekeranye n'uburyo bwo kurwanya indwara no gufasha abanduye iyi virusi ya Ebola. Bagaragaje ko baganiriye kandi bagirana ibiganiro byiza, banungurana ibitekerezo ko bazakomeza kugirwanya mu byerekeranye n'ubutabazi ndetse n'ibindi. Aha ngaha na leta ngaruka no kwitangazo ryasohoye na leta ya Kinshasa ifatanyije na OMS, aho Patrick Muyaya ni ministre w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma yahuye na ministre w'ubuzima no kurwanya ibyorezo ndetse n'ibindi, bahurira muri Bunia ni muri Ituri, baganira uburyo bwo kurwanya icyorezo bahuye na guverineri ndetse n'abandi bayobozi batandukanye icyorezo cya Ebola mwa bino bice bya Ituri ndetse na Bunia. Babonewe no gutangaza ko abarwayi 3 mu barwayi barwaye Ebola bakize nyuma yuko hari n'undi umwe ejo bundi wakize. Ibi byo nabonye na Freddy Kaniki mu gice kiyoborwa na ASM 23 avuga ko nabo umuntu wari urwaye Ebola mu mujyi wa Goma nawe yakize, ko mu minsi izabaza gutangaza n'ibindi byemezo bagiye bafata, uburyo bari mu kato bakurwamo ndetse n'ibindi. Ubona ko ari ibintu bashyizemo imbaraga, yaba ari ASM 23 n'uruhande rwa leta, kuko OMS nabonye itangazo yasoye abo bombi yabashimiye. Mu Bugande mu gihe abakize bagera muri 5 nabo b'abagabo, Minisiteri y'Ubuzima yababujije gutera akabariro, babya ati nibura mwihangana amezi 6 kuko intangangabo zishobora kuba zigifite virusi, wakora imibonano mpuzabitsina n'umugore akaba yakandura. Mu gihe abangaba bo babyanze baravuga bati ntibishoboka ko twamara ayo mezi yose tudateye akabariro, ariko Minisiteri y'Ubuzima bagira inama yuko batera akabariro bakoresheje prudence mu buryo bwo kugira ngo birinde n'icyo cyorezo cya Ebola kuba bacyanduza abaparteneri babo. Ibyo ni ibivugwa byinshi muri Kongo, byo ubona yuko amanywa nijoro hagenda havugwa byinshi, ariko na ADF ikomeje kumerera nabi abaturage ba Beni. Ejo hafi abagera muri 13 barimo umuhanzi umwe bakunda kwita umutwa nk'uko muri Kongo babivuga, ndetse n'umwe mu basirikare ba FARDC akaba yaguye muri icyo gitero cyakozwe na ADF. Umusirikare wa UPDF uri mwabira bice bya Beni akaba yagaye ingabo za leta, avuga yuko arizo zateje ipfu z'abaturage, ko aribo babishe aho kubeshyera umutwe wa ADF. Ibyo n'ibindi tuzakomeza kubigarukaho kuri chaîne yacu, ahubwo utarakora subscribe ayikore, utaratangira gutanga ibitekerezo atangira bitange, musangize inkuru abantu kandi mubwiye na bagenzi banyu ko hano tubafitiye amakuru yo ku rugamba kugira ngo mujye mumenya ibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Muri kumwe na Vincent Abomugisha, turabashimiye, mugire ibihe byiza.